Đến mai bên. Kiểu leo nào. Good. Tụi mày. Cái này, những cái này sao để đem ra post một cái nhìn thì ví dụ. Ví dụ thì này còn là những chỗ theo đuổi mình là ra. Mình chỉ有那 posting 嚟接應，係嘛？冇咗好處，冇夠。做成功嘅人，我嘅用處你所就係講，你今日做條路㗎，咁我做條路嘅人，而家用嘅豉油嚟表現邊一個時間量下冇夠，呀，佢哋仲有嘢講嘢係點啊？我仲會做嘢啊！因為咱南洋人呢冇做得新鮮人唔夠，按錯嘢啦啫，很未盡天然啊，按厲害嘢都未盡污染啊，冇夠。你問下，呀，你有類我從佢哋邊嚟宣示嘅，對住我嚟問啊，你慢慢想嘢，你係食苦苦嘅人，係嘛？你知啊？ngay khi mua hàng như thế này mà còn gì vậy ngay chỉ cho tôi cái tapi ngày sẽ ăn ngon lắm nhưng bây giờ như vậy yêu họ như gì đặc biệt là gì càng siêu liều đi như là liều đi này thì chúng nhau chúng ta theo lối dân của người dân này bữa đó một mũi hùng nhân cho nên cái lui á bữa tay nhân mũi được nhưng mà có lui ra biết không cái lui đi không phải còn sinh hiện tại bây giờ lui một chùa nhưng những cái chùa mà lui không phải còn có nhiều đâu tapi bây giờ lui một chùa nhưng mà cậu lui ra như vậy chuyện nhỉ karena gitu ya mau juga sebenarnya dia kamu di Pak dia yang postingnya tôi với yêu mày hậu chủ nào lời của nhìn like lời của nhìn còn yêu cho lời của nhìn komentar lời của nhìn phải gì lời của nhìnคนโคคนใต้สมัยนี้จีบประทับนี่คนก็จินจงจะถ่ายเท่าเรื่องผมศึกษาชอบพี่บ้ายังไงโมบล็อกพี่บ้าkami ngayu dia pun we blokพี่นะtapi di kimi lo help dia ni banyakพี่บ้ายังไงโมบล็อกพี่cái dùng cá mày xiong ngày một blog gì ngày anh du tay cái miệng mà sao hiểu blog gì với bạn là gì nhưng mà còn chính chủ rồi dia aja du kalau dia miệng ngapain sih nge blog gì mau nge blog gì masa gì con này không còn này nào dia aja du cái miệng你看，人家看清楚，你跟上别看人家。有，我識佢講係博啲用邊啊？講啲FIFA人緊熱責緊，有冇博幾邊？有冇博幾？你有冇查清楚佢講？佢舊年至。你們就咁可能得嘅喎，你哋自己啊，要做鬆咗晒又係做幾百樣我講嘅，但係政府全部會掉你嘅嘢呀，咁因為幾百去做表片照要盡咧，而家會得多啲，用啲嚟我都有咩幾百啊，條嘢咩做咪，你少嘢咩知啊，我鬼個名得少嘢咩知啊，你家冇家你揾邊炒你家係炒咋？你小江啊會係冒出面一面借到電睇到有咩幾百人群得，呸！面知啊我應該
啊，苗海龙每本下多是千人本下唔多啦，講當下呀，苗海龍講緊啊，馬馬虎虎啲東西啊，千人本講緊啦，呀，你小強啊，為你咪用最生最惡嘅咩？按要變嘛，要白嘛，小強要變要白嘛，嗱，不要變你所講，不要白你所講，係呸，你啊，事業溝你了啊！係咩？你講笑啊，小強，離譜啊！你看你姐愛姐呢？你睇片炒成頭600條啊！你敢啊？那他就發現一路發現六百咩俾人當呢條片，那就係我600條嘅女啊！你講啦，你咪女發謝啊？你不追咪你都變啊！啊！你叫上10條、20條，你咁2百個人記有幾百條，你咪攞用那條，咁我目的可以講到人哋點驚啊用啦，咩講相信你，你有600咩會要按壓人啊，有冇？而家冇變變咯，你用300條，人300個條是咪攞攞600條咪幾百類啊？問下要處理人。像睇律師一樣，我講600條一場啊！你想係咩好難打你係咪？你緬甸機，係咩都事情嘅人，咩係人有女都咩係女，要講本係4條，個騰訊你冇騰家或者咁啫，唔敢啊！呀！你啊，用人啊，因為你話你要學人咩？你講智慧嗰日天堂啲啊，我差每日都本半日等你上3點鐘啊！你看場咩咁爽啊？哇！對叫馬你，話你要前強哇，釣魚貴嘛？我前年會釣咩？要麼你今年搶貴嘛？係釣嘢咩啊？係啊！啊！你冇揸電視就是你都傾笑面啊！咁咪差邊嚟講係嗰啲咁 N 嘅，嗰啲咁嘅面腰嚟啊！你睇住啊！我今年會看重咩？你看啥啦你啊？啊！有嚟。唱，點解啊？有時都問啊，你咪話呸！那茶让我摆到因为你俺面前的那个茶叶面茶让我摆到，搞到你面鸡啊！nó xì cầm chớ để chế xì cầm chớ nhà mẹ thì chả cái tà bún này chồng chị mẹ họ thao tông siêu cái trang phần này lung đi tới à lung nhà mẹ chi à trang phần cái nhỏ lấy bay mà leo cái
太变车了你啊，小强。你叫青云会有 boss 嘛？我年米鸡啊，感觉老婆叫 boss 干哈？你記得？冇喺度嘅呢講嘅。講雞巴呀！揼少嘅啦，因為姐姐冇揼少嘅。咁時候乜嘢？因為你講花啲了，冇抌少嘛，啲價份落晒啦。咁冇學少了，跟住爸爸生日嘛。嘿，你太變車了，你啊，小強。用呢2萬嘅萬年咯。還屌年米啊，小強，還屌年米啊！啊！因為周數你咁偏嘅路，你哋累。唔係，一定要長冇時間。我這長要啊，上次應該緊要分鋪咗長一下。對啊，要快啊！哎呀，你幫你對呀。我這電器香，香港嘅電器香，這香你前一條，跟涼水。你咪雞巴呀！我涼水你把你點醬嘅咩？前一條，嗰隻你前一交代我有吧？呸！我查人年代因為我白了用咪，你可以嗎？準備電器店嘛，剛進入半年。你看清楚了。呸！有年米你用咪？我是咁車姐姐，是咁。年米雞啊，小強。你打本嚟啊？打年米雞啊！你食列邊啊？人你唔食列邊啊？呸！有年米哦。呀，弟弟啊，來幫你個電話。你講得好，小強，你講得好呀！列這個電話吧。你想去行泥沙啊？你行泥沙嘅呢？人家400千啊！廣州出嘅事情啊！你食幾條叫小強？你食幾條木葉啊？冇責任中啊！呸！講幾百位呀！你太變態了，你小強！你敢唔係翻來啊？我家內裏面嘅啲男人都搞咗呀！你把剛才唔啲嘅事情呢？你把我唔啲你都啥事情呢？你都搞錯呀！呀，你都搞錯哦，我唔見到你啦。你睇我好小強，你入邊落乜嘢記得啦？你睇住嚟另一部呀！你把大錢好啦嘅啦，黃教超嘅事情啊，喺港鐵邊頭咯。呀！幾點沒食嘢人啊？你睇下，小強，你按咁片法議論用嘅，你是呢邊啊？但係你朋友家介紹你認識的，錯嗎？你出來一下，小強，要不要打電話幫你邊度議論嘢？你來另一部我叫佢要另一部2-3點鐘喺聊啊，係咪帶出去食飯啊？你睇下，天低嘅暗半吧，暗半人冇人好暗半。你們要養我啊！暗半樣係電影對你冇意思。你講你搞錯咗你嘅對人咋咩？講自己種晒都搞錯嘅啦！呸！有嘢咩樣？啊，我就我就我正經講過咗啦，冇跟你開玩笑咗啊！所以呢事情來樣啲，你話用緊啲就俾講點緊啲嘅，你用點嘅，makanya lo nantinya. Kan tolu ini pada yang yun tolu ya ni, yin chi ma, yin chi chim ga một linh sĩ à, bà tolong thì bạn xem như bạn tiền chi và để ha, như chỉ trong tiền chi ở tiền chơi là được nên, hồn nhiên như cũng phải như rồi gì sao bây giờ mình không hạt đồ gắn cho vì hạt đồ gắn đúng không ạ? Nếu anh sao bây giờ hạt đồ gắn thì ngay giờ hạt còn với cái nha, không gặp em nhé làm gì mà nhưng mà nó chơi trong điện thoại nghe không? Thì chứ này ngay khi xử lý làm cái gì xong là dịp nhẹ nó hả
看两眼一啲啊，嗌嘅熱人嘅話，可能講浪驚浪，一邊啊會熱定係前期往係第一會。你話，tapi ni dia kita sama itu tu. Kalau juga, ini 编辑喎，佢唔係話嗰啲編輯，本嘅用片咁，有意思香港嘅警察又每個真樣警察，有意思聊呢啲，你係咩啊？你編輯啊用，你係咪喺度？你編輯啊，啱你點啊？等我練我你啱，你用咩帶落去？啊，咁啊，你帶落去是吧？就。可能個報紙被弄，然後前這個警察都會弄嘢咯，眼都一下到，就像我騙人的女啊，冇用騙，冇用嚇人的幾百樣哦，問下以前警察嚟打理你，上條用的打理你田螺上就去香港作業，呸！咁咪按權，你講緊招嚟。骗某年yang yang骗掉nhà咩樣，你就樣招叫樣，你咁講你咩？你咁講你㗎，你都別下啫嘛，就樣。佢冇買東西人哋，佢冇買東西人佢睇見咗啦，佢張小張睇見出，講佢開按提點咗身條樣，佢咪自閉了咯，佢按道理人啦身條，道理當然你知啊就樣。道理冇用法嘢，你用就用咯。比如人家料理個太惡不料理時間就冇人用道理啊。咩嘢冇人睇片出嚟用公婆。真種誒，咱講料理時間嘅，人見到恐怖嘅樣嘅啲啦，咱冇人用嘅類啊。要咪能力啲就將。你食啲酒也警察啲食件，食酒我，因為當時你咁出嚟警察邊浪見嘢咩知啊，就這樣，我差唔多係門活嚟門嘅步俾佢做。Dia kan kebongkar dia sih, dia masalah kebongkar. Ini masalah sih gitu. Coba kemana? Hotel ya. Hotel ya, ngerti apa? Mau lihat di sini, mancan mau lihat, tinggal juga. Anh chú kẹo đây bạn nhìn cho để các làm được ngay啲咪事前咯，本人用回來唔見你群見鬼嘛，你都冇群係冇出過咩？有嘛？得啦，好款咯啲事，你好。Saya pusing tunggu lihat kakak ada lah. KPM kan juga mau mainan ya. Soalnya kan pada 2 minggu juga foto media. Dikasih ampun gini, nak kasih pun gini, apa izin langsung dijemput dia. Soalnya ini kan bayang tangan mau koi. Chắc thái juga chiêu lên nhà thì chiêu đều à. Cả lượng tiểu mày ngày đó sao cái này chuẩn bị bây giờ đang các bé mà số này còn âm bởi như từng cái chạm bởi như từng cái Các bạn mê em là gì à? Cặp pin à? Cái xin tao đây là đều phải không? Chỉ tao tao khôn lại chiều ấy đó. Có thể tên khí hương, chẳng còn tên khí hương đi thành như đeo, cái mèo xịt, cái mèo chứ nhiều ngày nào phát vậy, cái chứ đi thành như đeo, cái chứ đi thành như câu tài quá yêu bạn. Yêu phải nhá. Phát vậy, phát vậy.
chuẩn bị đến cái tiêm mà còn kia nhận ban những em mà cứ đến mẹ nó cứ kia tôi chọn em thằng đó kan thằng đó kan em mà cứ đến mẹ nó cứ kia tôi chọn你把该白em咩小枪，该没白嘛，讲你大家，你把em識嘅咩？我們嘅身份嘅白冇就叫咩白嘛，係咩白嘛？你話冇咩咁樣嘅會錯邊嘅話，佢乜嘢講清嚟睇啊？我已經識件白冇，仲係咩白嘛？你講知白啊呢種嘢，你睇睇。kami PM, ini kok masih dengan kami PM. Jamin ini kalian bukan yang kami PM. Ya, các stay chủ về đó gì cả. Nhưng cầm mày PM em nhá. Các ngày chim PM thằng này còn chim nhà rồi nhá. Ngày còn những cái phần nhiều PM ăn nhiều luôn. Ngày còn chỉ có nhau gì nè, nghe bộ小将啊。接受我講嘢，佢做嘢你咪俾咩名都有，我每一百人đó，我前一病咧每日病咧叫咪病咩名，成日日咧依家病要辦公明係攞唔見啊，你冇意思啊，啊。Ang ayo dah IPM ni, IPM di sini ni. Kamu ni, ai lalu hết rồi như này đi, IPM ta muốn phải ai lalu hết rồi, ai là giỏi xịn, ngay còn bao nhiêu hết rồi, thế mà. Thế điều mà các kiểu trong hiện thuật điều thì hanya media sosial itu佢講要何利是等在要㗎，香港嘅警察要嚟做苗下亮，咁咪智慧威同埋苗下亮做咪生死你做嘅，hanya media sosial jika semua berbayar dan ini saling menguntungkan, tidak saling merugikan, hanya saling melelahkan lah semua. À, tập sự kia giờ tập sự gì, các mô dùng này nha, các trên tập như cái mà chịu chịu không này, nha, thành cái lên gì, chỉ biết cầm như này nè. Đó, mình như vậy còn cấp trên tôi cái mà chi vậy nhỉ, các hàm dụng tư liệu, ini còn di sini, berdasarkan aturan hukum apa hanya media sosial begini, ya,你小枪要把握意思，共治咧警察去香港去處理苗下用，係咪香港警察？因為冇嘢啊，現呢啲警察啊，呢啲新疆警察要講護威咩？啊，極呢一隻冇咪要講啊，講嗰一隻要響浸到啦。原本咧就做多你警察要講啊，講其他啫，你話唔知咩？ไม่เป็นเงี้ยบ้างไอ้พวกไปโจลิปนตรจะมาหรือว่าเป็นอะไรยินบุญนะจะมองไม่แข็งให้กินอะไรดีđóถ้าเขาไปยุคจะจะหอ都กินนะแต่พี่ก็กินนี่นะนี่都กินอย่างอย่างไม่còn còn hồพี่còn chi bay啊小香你太偏巧了忙一杯什么一哩半年最杯啊我拜托全部一樣偏八一類嘢每要晒被啲泥沙被廢泥沙被廢，咁啊呢個呢個啊，你問下被驚而佢係等日現佢好而佢見到晒熱過熱咧簽查啦，明係咁點我？你咪聽到佢被簽查啦嗱，你咁講啦？咦苗下咩地路你先知咩價值同價分二呢講叫10M 嘅10代，咁啊8M 嘅10代。人知咩樣嘅事情啊？一部市香港地度攞晒出機票咯，啊嚟晒出機票攞做疫苗啊，兩下因為認知，咁啊，咦，你背下嚟，咦呀，啊，喺前門TM，喺前門地下啦，喺前門上入TM。
飛而家上半嘅下邊，而家係半嘅病群行，係先嘅病嘅嘢，羅布嘅病行，而家係前門病行。而家條線上半嘅啊，而家係病吞行係門要病切劍，係咁。而家上身要用開上身，即係而家要做至得，要病吞啊！而家喺病下要用其他嘢，中間喺病搭電話一條，小槍係小槍係。Cái bèm thân thôi, cái ly thân được, sao bao giờ mà ly thân, còn cái chọn sát theo nhà mèo, hiểu không? Cái bèm thân giờ này cái ngã lục gần kìa, cái cái cầu thì không, đó. Không thì nó ra có gì chuyện. Thằng Liên kìa nhá, họ bây giờ chiều sáng trên đường phi bèm thằng kia nè đi ta mang canh ra làm cái quay cầu kia nè nhi hầm việc bèm thằng đừng nghe chứ nhép bèm cái chai à cái bởi vì cái hầm cái cả thật còn vậy nó sẽ lo cả hả? Vậy à?咩一個喺等40幾個幾用 PM 料啲檢測啊，人哋攞唔見啊，刑事嘅要攞內幕係乜 PM 啲混一等4咩冇緊啊！而家跟咩眼現咁我哋是問下 PM 呢總之跟問下 PM 要用料啲意思搬啲小箱之類，意思都檢測意思係咯，跟你講本事就要搬用所講，啊搬啲小箱用所謂啊，你按減，咁我哋是。Iya lah, makanya cuma dia kan saya di sini ya. Saya aja penggilang aja, ya mana? Ini pasti kan ngajin dong kami pentang loh. Jika mai, jika mi kriminal lagi tu mai. Ya kalau di sini, ya pagi dia ngai gabung, PH Media Propam dan di sini di Sport ngai kau weekend ni, ngai kau weekend ni ya, macam. Not actually.
Ôi có cũng vừa. À. Cái cả em đó mình đâu. Kan yang mungkin Pak, ya kira-kira ada mungkin petugas Bapak bisa lihat ni kok. Nah, informasi yang menjual ya institusi polisi militer Pak, ya mengatur saya ya tanpa salah difitnah di media sosial masuk penjara ya, dengan penyogokan nggak beres loh Pak, sampai menipu duit orang loh Pak dia Pak. Nah. Ya. Jika benar tuh gak hadapin so bang di sini besar mau di sini ngaim besar ngaim jadi hadapin lah coba iya kan hanya begitu macam apa itu Bro. Gimana? Ui, salah jangan lihat kan. Không bisa đâu. Nggak bisa oh. Ini aja 4 ini. Ya dong. Ini chia về bao nhiêu chi vay utang chi vay miền nào nhà mày sử dụng hay là chi vay miền ya cái stand up mà nhà về của người ta nhà tu ngày phân thôi mà ya chi vay về yêu chưa rồi cái nào bạn anh tôi không cái chi vay miền rồi một cái coi là gì Đúng rồi, cái này nó rồi. Mấy kia anh thầy khác cái này gì? Được ơi.
bạn xe đó chứ hả? Bạn chưa? Không gì chứ hả? Không gì chứ hả? Chứ không chứ? Anh kìa. Kìa. Ok. Dạ tem đó. Nào cái cục phải mua chỗ tờ. Tuy ngày con cho mà con nhắn gì miệng đẹp mẹ mẹ rồi sao đó có cái vì mỗi chỗ sau vì đó nếu chú lý thông thì nó vì nó không hiểu vì hiểu giờ sẽ có cái vì giờ cho những tôi cho xem về giờ thì cả yang thiên yang有钱thì cả người有錢時本嘢落咯啊你問下個人影視包紙包人紙包紅紅啲哦，呢邊面這樣講啊，佢話啦，剛才請了我本嘢冇請個電機人哋而家廢嘢啦，跟電機人哋廢嘢啦嘅啊，你俾人拿pas啊？Ya, macet lagi ada apa ya? Lagi mau ilang kiểu lo. Bang Pui以前普通係話，報時工上海自己只係飛啊！飛機人日本係地道呢飛，我哋飛方咗都要佢飛人哋，飛機人日本半個條呢飛啊！啲人日本半個條呢背面。已經冇依家條強勢嘅，老馬家私。多浪牛腳啫，多浪紙幣啫，你啲費俾講多啲瘦舊舊咁樣嗬。點點唧唧嘅，輸到不落發發啲講嘢又點點唧唧嗰啊，分散網用嘅東西點講嘅東西不抗嘢嗬。喂，你講嘅呢本身係等條樣嘢啲嘛？俾個黃機啊！哦，我對，一條呀！我冇邊，咁咪入jalan lah bos, oi. Dia dengan jalan bodoh dia. Benar apa? Dah bisa jalan dah mau jalan bodoh ya. Orang bodoh orang ni. Còn ngày lên bắt lại như cái cặp chết nó. Đó. Macet ya, salah jalan dia. Ya,電子機啊嘛，乜有嘅。你講你撳出咯，唔可以定紙幣，講日出講要日我。Kan rugi buat macet. Ya, mobil bisa jalan nggak mau jalan. Bodoh ya. Di kamai, salah jalur lah. Cái jalur kita lah, ya buta lah janji kita di sia. Còn như thế aja. Lalu satu jalur lah, ini dua jalur lewat ini, bong pai dua jalur. Kina satu, Kinaเป็นdua jalur dia. Ini lah. Kalau ini memang ah. Ini kan ai PM di bang ai theo lùa, ini kan ai đi theo lùa chọn này là. Đấy với bạn ai xin những cái cầu chơi bạn ai đi lùa mé hả? Đi theo đang hát tay wa. Anh đi có đó, anh đi có. Người ta đi theo lùa đó, ngang PM thang là. Anh bằng cái cầu siêu rồi, anh bằng em đi lùi rồi được nha mấy ơi, đi ăn thì con bóng bánh xe đi liều thầy như là vậy đó nha.
哎，各位水都水到唔開啊！喺共青議堂呀，呀，啊，你講你兩個部啦呀，喺共青議堂呀，啊，喺共青議堂，你兩個部啦，共青議堂啦，兩個部啦呀，啊，ya兩個部啦，你講到啊，你兩個部啦，你講白你兩個部啦，幾百年，啊，你兩個部啦，呢度啦，你條唔會嘅呀，拜拜。共青議堂呀，呀，你先個部啦，講嚟啦，啊，呀，你咪你每禮拜你先個部啦，我唔係一齊講喺度唔開啊，啊，個病湯好啦，你就想兩個腳趾嘅咩啊？你先個部啦，你乜嘢啦？你死死你喺度睇先啦，你魯邦第一橋呢度。呢度薯條嘅俾人要叫佢做眼色啊！你睇冇陣間，你睇冇陣間，你啊，你兩個不買本本，你聽買係，其實係呢個水壺，呢幫白冇轉轉嘅一路啊！呢個係咁嘅唔通來就將呢邊變成阿收啊！sau buổi chuyện chẳng bên cà phê đó bên của bố hả ngủ bố ngay bên đó còn em còn nhiều bữa nha phải là nhiều bữa rồi đi xì món cái nào rồi chứ rồi bây giờ rồi mua ra thì là rồi lọ mồi thì đang là bé em đó anh ok như vậy đó như vậy ngay đó di chuyển bé em thôi chứ tetap pengaduan apa kabar Pak? Makanya dia bilang dia kenal sama anggota polisi militer di sini. Saya tanpa salah Pak, saya dibully loh, kena 10 bulan loh Pak. Nah ada. Ya nanti saya laporin aja lah, minta kerja sama Pak, bantuan Pak. Kan dia nama mempermalukan nama polisi militer di sini Pak. Bisa nggak Pak? Bisa Pak. Ya ini ada rekaman semua dia Pak. Nah, PM-nya Pak. Benar Pak. Lalu kenal sama dia gimana? Saya nggak kenal dia Pak. Dia bawa anggota, jalannya ngaku PM, datang ke rumah saya. Ternyata itu bukan anggota PM Pak. Kan kita mau cari tahu apakah dia benar anggota PM. Padahal dia bukan anggota PM sebentar Pak. Gini Pak, saya dirugikan habis 10 bulan loh Pak. Ini, coba dengar Pak ya. Bentar. Nah, PM kan? Ada nama PM kan? Mungkin PM-nya pemuda Melayu kali. Bukan, polisi militer Pak. Datang ke rumah katanya dia polisi militer Pak. Kurang aja nggak Pak? Nggak ada orang polisi militer. Nggak ada ya? Iya makanya nggak mungkin kan Pak kan? Apalagi saya dulunya tinggal di belakang di sini Pak. Zaman Pak Muhammad ya kan, Pak Budi semuanya, Pak Bulma semua kita kenal. Mana Pak Bulma? Pak Bulma ya? Pak Budi. Mana Pak Budi? Pak Budi mana? Pak izin. Sorry Pak, belum mati motor. Lama nggak ketemu. Siap. Pak. Izin Pak Budi. Sorry, malam Pak. Izin. Pak dulu saya tinggal di belakang rumah sini dekat Kompas. Mohon izin Pak, minta saran nasihat petunjuk. Jadi 2 tahun kemarin ada orang yang namanya Xiao Qiang tinggal di apa Pak? Oknumnya atau anggota Bapak kurang aja loh Pak, berarti dia penipu loh Pak. Makanya ada satu oknum itu pas datang itu yang dibawa datang ke rumah saya sempat tanya apakah Bapak benar-benar polisi militer. Saya kan tinggal lama di dekat sembelannya Grand Mandarin Pak Budi. Dia bilang akhirnya dia ngakuin dia bukan polisi militer Pak. Akhirnya dia kan di dalam rekaman itu membohongin orang, menjual nama keluarga besar polisi militer, kan malu begitu Pak. Benar kan pasti malu dong Pak. Istilahnya melakukan aksi Xiao Qiang ini melakukan penyogokan, ya kan, dan menipu duit orang Hong Kong ini, namanya ibu-ibu, namanya Fatih ini, sekitar kalau nggak salah informasinya sekitar 600 juta loh Pak. Saya dibully habis-habisan, terusnya saya difitnah sampai masuk penjara Pak Budi. 10 bulan Pak Budi. Gimana, keberatan nggak Pak Budi? Saya kan harus minta keadilan. Maksudnya di Singkawang. Dia di belah sana karena kenapa? Saya pun nggak tahu Pak, nggak lakukan apa-apa lagi. Saya lagi di media sosial. Di media sosial Pak Budi. Sidangnya itu kan
Iya, makanya waktu Enggak, sidangnya itu apa masalah? saya dituduh itu soalnya melakukan penganiayaan terhadap seseorang, padahal sama sekali dalam bukti itu saksinya banyak. Saya nggak melakukan penganiayaan kena pasal 351 loh Pak. Mereka melakukan pemaksaan itu sebagai laporan palsu, memasukin saya dalam penjara Pak Budi. Ini ada bukti, ini ada saksinya, saya siap melakukan, memberikan keterangan yang sangat jujurnya. Ya, sampai di pengadilan kemarin saya sempat minta hukuman mati aja. Saya kan sudah melakukan pembuktian saya tidak melakukan unsur penganiayaan apapun. Kenapa saya di penjara sampai 10 bulan loh Pak Budi? Yang dipukulin datang juga? Enggak, saya nggak mukulin orang Pak Budi. Yang nggak, maksudnya yang waktu sidang tuh. Ini nggak datang, ini mainnya di belakang layar Pak Budi. Korbannya itu dia itu bukan korban Pak, itu orangnya kong kali kong lah, kongkek lah Pak, sama orang ini dikasih 2 juta dengan informasinya Pak. Suruh jadikan kambing hitam itu sekarang jebak saya gitu Pak. Padahal waktu itu saya kan di depan Haji Aman itu lagi betulin alfal yang terbengkalai lah. Itu pakai dana pribadi saya. Tiba-tiba ada satu namanya di media sosial itu, ada nama yang Johnny Andrian naik di media sosial saya menjelekin istrinya Pak. Habis menjelekin seolahnya pernah ngajak dia ke hotel lah, pernah tidurin dia dan seolahnya biar hina-hina vaginanya segala macam monjin Pak. Akhirnya saya tuh ya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba mereka suami istri datang ke saya, teriak-teriakin saya suruh turun-turun karena saya melihat masa udah rame. Sempat mau turun, saya ditangkap polisi, terangkap teroris loh Pak. Dipaksain, dipukulin sampai diludahin, makan air ludah loh Pak. Kena 10 bulan loh Pak. Gila nggak Pak? Saya dapat hukuman kayak begitu Pak. Sedih nggak hidup saya? 10 bulan Pak nggak lakukan kesalahan. Sampai di pengadilan kemarin saya bantah. Udah lama bebasnya? Udah hampir mau 10 bulan Pak. Makanya saya kan lagi, karena Bapak tahu lah Pak, mohon maaf lah, selama di penjara, biaya di Polres segala macam kan pasti banyak keluar begini lah Pak ya. Nah, cuma kita mau nggak sabar aja gitu kan. Cuma hari ini orang ini masih koar-koar Pak. Saya kan maksudnya mau cari kebenarannya, apakah benar dia memakai oknum anggota polisi militer, siapa orang itu, saya salah apa kan gitu Pak. Kalau memang bukan kan nanti mengonjin Bapak polisi militer kan bisa bantu kita Pak. Namanya kita maksudnya tidak jadi rakyat Indonesia yang ada salah sampainya dibuat kayak begini. Kita nggak ini sih Bang, kalau misalkan siap dia ngaku-ngaku paling kan kita cari dianya aja. Siap iya. Maksudnya apa kok nama ini rekamnya suaranya Pak sampai jual nama PM Pak. Tinggal diroban dia Pak. Sekarang dia melakukan penipuan yang paling keluar di media sosial Pak. 600 juta sekitarnya Pak. Iya, hanya mengurus saya Pak. Hanya mengurus saya. Mengurus saya nggak tahu apa-apa. Ngurus saya masukin saya dalam penjara 600 juta Pak. Kurang ajar nggak Pak? Makanya saya tuh dari kecil di sini nggak pernah dari zaman Pak Purba segala macam, Pak Muhammad kan dulu ya Pak ya. Nggak pernah saya aneh-aneh pagi-pagi di depan sungai sini. Bapak saya kan tukang cat Vespa Pak. Kita udah tua ngapain cari masalah Pak? Udah ini maksudnya dia datengin lagi apa gimana? Dia nggak ada hilang lagi, katanya diancam Pak. PM kan? PM kan polisi militer Pak. Tapi ini nggak bisa jadi bukti Bang. Iya, cuma ini dia bilang banyak kenal anggota PM Pak, jual nama di Taman Burung PM segala macam. Kalau memang saya nanti mau cari orangnya, tadi saya ngajak dia panggil ke sini, ya kan, biar di ini aja Pak, diinterogasi aja nggak apa-apa. Kalau yang terbukti ya gimana lah Pak caranya Pak. Yang pentingnya saya nggak memberikan keterangan palsu. Orang ini pernah datang bawa anggota oknum atau gadungan atau apapun saya nggak tahu Pak. Mengatakan dia adalah anggota polisi militer Pak. Nanti kan bisa dipanggil, ada sana masih ada nomor teleponnya Pak. Nggak begitu caranya sih Bang. Nah jadi gimana Pak Budi? Maksudnya ya nggak secepat itu Abang datengin orangnya, nanti malah Abang berkelahi lagi sama orangnya. Iya saya sih kesel banget Pak, apalagi dia sogok saya sampai saya masuk penjara gimana Pak? Dicabut mau apa? Sampai anak istri saya sekarang jadi susah loh Pak. Kita nggak tahu apa-apa kayak tangkap teroris loh Pak. Ini udah keluar udah lama. Udah lama Pak. Imlek pertama kemarin saya keluar. Saya nggak mungkin bohong lah. Kenapa ini lagi? Apanya? Makanya tadi saya mau cari informasi orang ini, apakah ada anggota oknum polisi militer ini kenal sama orang ini. Saya ada salah apa, kenapa dia mengurus saya sampai masuk penjara, kan begitu Pak? Benar Pak Budi? Ternyata kan Abang udah yakin belum dia yang ngurus masuk penjara? Udah Pak, ini buktinya rekamannya sudah ada pernyataannya Pak, semuanya udah lengkap. Nanti saya pakai ahli bahasa aja Pak. Abang kalau kayak gitu laporin dia ke polisi aja. Boleh, nggak apa-apa, lapor lagi Pak. Siap. Iya. Pemalsuan anggota umum ya Pak ya? Enggak bisa gitu. Gimana Pak? Ini bukan PM tuh nanti dia berasan itu pemuda Melayu. Kita mau ngomong apa? Dia ngomong polisi militer Pak. PM.
Tapi susah pembuktiannya bang kalau cuman gini. Iya. Benar. Tapi dia ada ngomong tentang PIN kan, kalau bagi bahasa kan pasti posisinya TNI Pak tentara Iya, Pak. kalau PIN iya, kalau bahasa sih dengan cuma Iya. enggak maksudnya pembuktian. Tapi orang ini sampai sekarang nggak berani keluar loh Pak Budi. Nggak berani keluar. Kita kesal aja Pak, nggak tahu apa-apa, dibully anak istri saya gitu, dibully Pak, dibilang kita pencuri lah, menipu lah Pak. Geram benar-benar Pak, ketemu pun nggak Pak Budi. Ya kan, kalau saya memang seorang yang bangsat, nggak mungkin saya berani ketemu sama Pak Budi kan gitu Pak. Saya salah apa? Saya bukan kriminal. Masa saya dijatuhin supaya apa? Dalam pasal 351 tulis Pak. Kurang aja nggak Pak? Itu harusnya di pengadilan bang. Iyalah, ya izin kalau dia. Nanti saya coba nanti cari caranya. Saya pagi, saya sekarang udah bergabung dengan media ini, LBH Media Press lah, Krim Suspol sama Propam lah Pak. Nanti saya minta izin lah sama komandan kita. Ya, makasih Pak Budi ya, malam ya. Iya. Oke. Wow.